manarimaan ti voter registration iti Pagilian para iti barangay ken sangguniang kabataan election iti Nobyembre ita atawan. Malalukoy mo ti voting public iti Rion Cordillera nga agparehistro aging gainton May 18, 2026. Agipadamag ni Jezreel Kate Lapisar. Agtultuloy ti voter registration ti Commission on Election Cordillera para iti barangay ken sangguniang kabataan election into November 2026. Nang rugi ti voter registration iti October 20, 2025 no sa dino dumanon itan tinasurok 13,500 ti na irehistro. 3,159 tinagparehistro idi Oktubre, 6,919 idi Nobyembre, kan 3,509 idi Disyembre. Baguio City kan Benguet ti addaan kaadwan ang nagparehistro a dumanon iti nasurok o 4,000. Sa Runwan ti Abra a nasurok 2,000. Pag titingnan natin yung numbers natin, hindi naman ganun kalaki, no? Yung nagpaparehistro. Although yun nga, expected naman sa mga ugali ng Pilipino. Talaga naghihintay pa rin sila ng last minute. But hopefully, through the efforts naman ng ating field personnel natin, mahikayat natin yung mga, prospective na voters o yung mga gustong lumipat ng kanilang registration. Kabayatan na agsagsagana mo ti opisina para iti eleksyon. No sa dino sakbay na postpone ti December 1 election, narugyandan nga agprocure kadagiti maaramat a papel. Pan nakaimprenta iti official ballots, kan pan nakaisimpa ti budget para iti honorarium dagiti manursuro. No pa'y temporaryo ang naipasardeng ti preparasyon da gapo iti pan nakaipospone ti eleksyon idi Disyembre, impasigurado ti opisina ang nakasagana da para iti eleksyon itaatawan. Agtultuloy mo't aparikot ti logistics kan ti taring ti rehiyon, ngam agtalagda ang masolusyonan daytoy iti usto kon umdas sa panagplano. Take advantage po yung ating oras ng ating mga pagpaparehistro. Hanggang May 18 lang po ito, no? So kailangan pong sana po pumunta na kayo sa ating mga opisina. Although yung mga opisina rin natin, nagko-conduct naman sila ng satellite registration, pero mas maganda po na habang mas maaga po ay pumunta sila sa ating mga opisina para magparehistro. Mapalpalagipan mo't dagiti agparehistro ti panangitugot da ti identification card kanda dumapay a kasapulan. Saan mo't ang maakseptar ti sedula, barangay ID kan certificate, company ID kan police clearance. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.